Poštovani gledalci, moje ime je Marko Banduka, a vi gledate Novu javnu odbranu. Današnju emisiju započet ćemo priču o poslu koji prevuče svakog četvrtog studenta, a reč je o poziciji barmena. Dobra zarada, provod ili alkohol? Šta to privlači mlade ka ovom poslu? Na ovo pitanje pokušali su da odgovore naše kolege Bojan Borić i Jovana Đorđević. Sve više mladih ljudi odlučuje se za posao barmena iz različitih razloga. Relativno je lako zaposliti se, naročito u turističkim mestima i tokom turističke sezone. Plate se formiraju po satnici, a dodatna zarada jesu napojnice koje često mogu da iznose cifru veću od prosečne plate u Srbiji. Svaki četvrti student odlučuje se upravo za posao barmena, a veliki broj njih i nakon završenih studija ostaje pri ovom poslu, ne pokušavajući da pronađu posao u svojoj struci. Pored toga što studenti pribegavaju poslovima u ugostiteljstvu kako bi zaradili novac za svoje potrebe tokom studija, mnogi odluče da se usavršavaju i školuju kako bi pored fakultetske diplome, s obzirom na veliki procenat nezaposlenosti u Srbiji, imali alternativu. Vrednost ovog posla je svakako novac. Može sigurno da se zaradi bolje nego u ostalim poslovima, ne znam sad šta bih naveo kao primjer, ali za mlade, na primjer, naročito ljude koji studiraju, koji su počeli tek da studiraju, koji su jako mladi, koji nemaju iskustva u jednom poslu, ovde mogu jako brzo da napreduju i da dođu do jednostavno neke pozicije koja bi zahtevala možda u nekom drugom poslu mnogo veće znanje i veće iskustvo, dok ovde može da se savlada za kratko vreme. A eto, jedina je mana koju pričam sve vreme, to što je noć, što se radi sa puno ljudi, ima možda malo i alkohola, to je jedini malo veći problem. U okviru srednjih i viših ugostiteljskih škola ne postoji poseban program za barmene, kao što je to slučaj sa konobarskim zanimanjem. Istraživali smo gde bi to mladi ljudi mogli da se edukuju u ovoj profesiji i na koji način. Uputili smo se u udruženje barmena Bartender 710 kako bismo otkrili nešto više o tome. Ideja je bila da se vremenom da se gradi nešto što je slično nekadašnjem valjda sindikatu, tako da bi u suštini ljudi koji bi svojim radom i svojim učenjem i zalaganjem podizali svoj lični kvalitet i znanje, mogli u nekom trenutku da podignu i samu cenu u našem poslu na tržištu. Barmeni uglavnom rade u zatvorenom i prijatnom prostoru i to čini lepšu stranu njihovog posla. Međutim, ovo zanimanje je dosta zahtevno zbog produženog radnog vremena koje oni najvećim delom provode na nogama. Uglavnom je to noćni rad i radno vreme može da varira između 12 i do čak 15 sati na dan. Radni ritam im je neusklađen i zavisi od frekvencije gostiju u objektu i od organizacije rada na što oni uglavnom ne mogu uticati. Generalno posao samo po posao smena od 6, 7, 8 sati, 2-3 sata pre, 2-3 sata posle. Ne zvuči naivno uopšte, ali to je već nešto što je standardno u ovom poslu. Iako mladi ulažu dosta novca i vremena na kurs barmena, nije čest slučaj da odmah krenu da se bave tim poslom. U početku su asistenti u baru i moraju da steknu rutinu i veliko praktično i teorijsko znanje od iskusnijih kolega kako bi mogli da dobiju zvanje barmena. Krenuo sam da radim kao bek u jednom klubu gde nisam imao nikakvu obavezu prema poslu, ništa nisam morao da znam, ništa nisam morao da naučim, seckao sam voće i to je tako išlo. Sad, kad je to krenulo malo ozbiljnije, kada sam počeo da budem barmen, zahtevalo od mene prvo komunikaciju sa ljudima, drugo morao sam da znam posao, da svako piće koje poslužim nekom moram da znam sve o tome, tako da jednostavno traži vremena. Naročito ako radim u različitim lokalima gde je različito ponuda. Vlasnici ovih ugostiteljskih objekata često imaju određenu dozu rezervisanosti pri zapošljavanju studenata, upravo zbog toga što ovaj posao zahteva dosta posvećenosti i vremena. Usklađivanje studija i posla je uvek bio težak zadatak za studente i oni se trude da spoje ove dve sfere. Iskreno, iskustva su onako slabije, da ne budem baš onako negativno, da kažem da su jako loša. Ja nisam pristalica toga da neko treba nekom da uzima posao samo da što ne zna šta će sa sobom tog trenutku. Možda zvuči onako malo i oštro, ali iskreno, kad god neko dođe, recimo da priča samo o poslu i želi da radi u nekom od lokala, moje uvek je pitanje da li želi da se bavi time ili mu je to samo trenutna opcija. Ok, kao 3-4 sam godina fakulteta, znači ja razmišljam koliko stvari treba uložiti tu neko ko će biti tu samo 2 godine i otići. Iako postoji spektar zanimanja kojima bi mladi mogli da se bave tokom svojih studentskih dana, veliki broj njih odlučuje se upravo za posao barmena. Pored zarade, koja je u većini slučajeva glavni motiv, postavlja se pitanje šta je ono što studente navodi da se bave poslom bartendinga. Generalno, taj moment novca koji je u vašim rukama, da svakodnevno možete da završavate neke delove vašeg privatne poslove,
znači te neke napojnice koje svi mladi ljudi očekuju da će ih biti i verovatno jedan od razloga zašto ima lakše da uđu u bar, da imaju komunikaciju sa drugim mladim ljudima, stvaraju nove kontakte, da budu onako viđeni, što bi se reklo, da nauče nešto, da mogu da se hvale u svom društvu i naravno oni glavne razloge da imaju neki dodatan prihod. Bez obzira na dobru zaradu i dinamičnost u ovom poslu, većina mladih smatra da je važno imati fakultetsku diplomu. Dilema između brze i lake zarade i posla u struci koje je sve teže naći je problem koji će još mučiti sledeće generacije u Srbiji. Sve češće se dešava da su oba roditelja zaposlena i da nemaju vremena za svoju decu. Osim vrtića, poveravanja dece nekome od rodbine, mnogi roditelji angažuju babysitterke da vode brigu o njihovim mališanima. Šta podrazumeva ovaj posao i kakve su zakonske prepreke u vezi sa njim, pogledajte u našem narednom prilogu. Poveriti nekome dijete na čuvanje nije mala stvar. Ranije su to radile bake ili neki drugi bliži član porodice, ali sada kada to zahtjeva puno radno vrijeme, to više nije moguće. Zakonom bi trebalo definisati uslove obavljanja ovoga posla, da li kroz samozapošljavanje ili osnivanjem udruženja i agencija za pružanje tih usluga. Međutim, to kod nas zakonom još uvijek nije regulisano. Istražili smo koje sve vidove obuka moraju da prođu dadilje kako bi zadovoljile kriterijume za obavljanje ovoga posla. Centar za negu i brigu o deci Beograda, Baby Servis, već 3 decenije pruža porodicama usluge čuvanja dece. Iako uslovi za obavljanje ovog posla nisu definisani zakonom, u ovoj ustanovi sve babysitterke prolaze određena testiranja. Kandidate preuzimamo preko nacionalne službe na osnovu zahteva porodica. Mi raspišemo konkurs, u okviru nacionalne službe njihov tim za profesionalnu orijentaciju uradi selekciju kandidata koji su zadovoljili zahteve postavljene selekcije. Samo kandidati koji prođu dolaze kod nas i mi ih pozivamo na obuku. U okviru Baby Servisa oni prolaze deo teoretske obuke i deo praktične obuke, gde oni borave u predškolskoj ustanovi Dečiji dani, imaju svoje mentore, to su vaspitači, odnosno medicinske sestre, borave sa njima u grupama, u vrtiću i tek kada prođu obuku, one se raspoređuju u porodice. Radionice animacija su samo jedan vid upoznavanja roditelja sa babysitterkama iz privatnih agencija. Zbog pouzdanosti i bezbednosti dece takođe moraju da ispune određene uslove i obuke. Prva obavezna stvar koju sam morala da prođem je ispunjen formular u kojem sam tačno navela da li sam ikada pre imala iskustva sa decom i bilo je neophodno da ostavim broj telefona osoba koja će garantovati da sam ja zaista radila sa tom decom. Potom je išao intervju u kojem sam imala određenu problemsku situaciju gde su poslodavci zaključili da li sam sposobna da radim sa decom i da li znam na adekvatan način da rešim problem. I kasnije je išla obuka koju sam morala da prođem u Crvenom krstu Srbije da bih bila spremna ukoliko dođe do neke povrede deteta da reagujem. Snimci sa društvenih mreža su pokazatelji zabrinutosti roditelja da je poveravanje dece babysitterkama veoma teška odluka. Pa koristili smo usluge babysitterke, ali imamo 3 dece i nismo mogli da stignemo pored posla da se dovoljno posvetimo deci. U nekim trenucima, naravno, deca nam idu u vrtiće svoje 3 jaslice. Ono su to bile devojke koje smo dobili na preporuku preko prijatelja, preko nekih iskustava sličnih koje su imali naši poznanici, prijatelji i bili smo zadovoljni. Preko YouTube-a, interneta videli smo se svašta dešavalo sa babysittingom, tako da ne možeš baš svakom ni da ostaviš decu, niti da ga pustiš u kuću, ali do sad imamo samo lepo iskustva. Evo šta misle građani o tome koliko je bezbedno poveriti nekome dete na čuvanje. Ja da imam decu, ne bih poverila babysitterkama, ja bih decu vodila u vrtić ili ne znam neko rešenje, ali babysitterke ne. Verovatno ćete tražiti da razgovarate lično s tom osobom, bez obzira da li je preko agencije ili preko nekoga poznanstva, da vi tu osobu vidite i da steknete neko poverenje i da je upoznate. Babysitting je bezbedan ukoliko čuva osoba koju vi poznajete, na primjer neka rođaka, onda smatram da je bezbedan, a ovako morala bih da proverim dobranu osobu koja čuva. Babysitter smo koristili, bila je po preporuci, žena starijih godina, vrlo smo zadovoljni, nikada nismo kontaktirali neke ustanove koje se bave tim.
Mi smo imali babysitterku 2,5 godine od državne agencije koja pruža te usluge pri vrtićima grada Beograda su i onda njih pozovete, oni vam pošalju, tebi odgovara, ne odgovara i to je to. U zavisnosti od potreba, mogućnosti i ličnog iskustva, roditelji su ti koji odlučuju ko će čuvati njihovu decu. Studentima koji nisu iz Beograda najpristupačniji vid smeštaja je u studentskim domovima. Svake godine upravnici ovih domova pokušavaju da renoviranjem i inovacijama obezbede bolje uslove za život studenata. Kako se oni finansiraju i kome da se obratite u slučaju štete u vašoj sobi, vidjet ćete u narednom prilogu. Studenti Univerziteta u Beogradu koji žive u studentskim domovima svake godine pri useljenju plaćaju depozit koji im se prilikom iseljenja vraća ukoliko oni lično nisu napravili nikakvo oštećenje. Međutim, svake godine u većini studentskih domova se naplaćuje trošak oštećenja prilikom iseljenja koji su određeni studenti napravili, ali plaćaju svi, zbog čega su se neki studenti bunili jer nisu razumeli zbog čega bi plaćali štetu koju nisu napravili. U nekim domovima se oštećenje naplaćuje mesečno, jer se može utvrditi ko je lično napravio štetu, za razliku od domova u kojima se naplaćuje pri iseljenju, jer se u toku godine ne može utvrditi ko je za to lično odgovoran. Prema rečima direktorke Studentskog centra, ustanove koja je odgovorna za studentske domove Univerziteta u Beogradu, oštećenje je regulisano pravilnikom o kućnom redu koji se primenjuje u svih 14 studentskih domova. Različita je cijena po studentskim domovima iz razloga što je i različito oštećenje koje su studenti napravili. Tako da imamo recimo u studentskom domu Rifat oštećenje prilikom iseljenja koje su sad studenti platili da iznosi 218 dinara. U Patrisu u prvom i četvrtom bloku taj iznos je 129 dinara. Negdje su u toku školske godine, odnosno kalendarske godine, upravnici vršili naplatu, odnosno blagajna u skladu sa pravilnikom, vršili su naplatu oštećenja u toku godine. Tako da mi u 2016. godini, kad je naplata oštećenja, tu govorim i pojedinačnim oštećenjima, i spratnim oštećenjima i oštećenjima u zajedničkim prostorijama, imamo neki, da nazovem ga tako, prihod od 400.000 dinara. Sav novac od naplate troškova ide na račun Studentskog centra koji je javna služba čiji je rad regulisan zakonom o javnim nabavkama i sve ono što obavljaju mora ispunjavati odredbe tog zakona i plana nabavki za svaku godinu. Mi u toku godine normalno ta sredstva koristimo da bi izvršili različite vrste radova u našim objektima. To su sanitarno-higijensko čišćenje, onda različiti zanatsko i građevinski radovi u objektima ustanove studentskih centara, a ovde prevashodno se to odnosi na studentske domove. U studentskom domu Rifat Burđević svim studentima se naplaćivalo oštećenje pri iseljenju u iznosu od 218 dinara zbog, kako kaže upravnik ovog doma, studentske solidarnosti, odnosno nemogućnosti da se utvrdi ko je lično napravio štetu. U ovoj godini deo novca od tog oštećenja je upotrebljen za kupovinu novih vrata u sobama. To su sredstva planirana bila u budžetu za ovu godinu od strane ustanove i deo je finansiralo ministarstvo, deo je ustanov studentski centar. Ali taj deo koji centar finansira, deo je do ovoga. Ovo je samo jedan, znači, od malih segmenata tih sopstvenih sredstava. Imate tu sopstvena sredstva, znači, od iznajmljivanja prostora, poslovnih prostora, od naplate prenoćišta, oštećenja zajedničkih, sve su to prihodi koje ustanova ostvaruje i koje može da raspoređuje i raspoređuje po objektima, po urgentnosti, šta treba gde uraditi, hitno i tako dalje. Ali, na primjer, ta zamena vrata je bila kapitalna, to je veliki obim novca i veliki obim posla, to mora u saglasnost države uz sredstva Ministarstva prosvete. Pitali smo studente iz studentskog doma Rifat Burđević i iz studentskog doma 4. april šta se sve obnovilo u periodu njihovog stanovanja. Pa ovde u domu su konkretno obnavljali ova vrata, bila su baš stara i loša, sad su bolja, pa šta znam. Koliko ja znam, za ovih 6 godina obnovljene su samo vrata, znači zamenili su stara vrata novim. Ne znam, ne mogu sa sigurnošću da potvrdim da li je bilo renoviranja i zamene nameštaja u nekom drugom bloku. Pa nikad se nije obnavljalo nešto, da kažemo, veliko, uglavnom su to bile sitnice, da li su to lampe ili uopšte svetla, nikad se nisu obnavljali, na primjer, da su bili novi kreveti, novi ormari ili slično, ali tako neke sitnice, majstori uglavnom, uvek kad bude neki problem, uvek dođu u najkraćem roku i srede to, rade to.
decembra 2014. godine sam u studentskom domu 4. april i koliko ja znam stalno nešto se dolazi, radi se, međutim konkretno u svojoj sobi nisam primetio neke velike razlike u odnosu na dan kada sam prvi put došao. Naplata štete u studentskom domu 4. april se vrši tokom cele godine i naplaćuju se samo one štete koje su namerno napravljene, ali ne i one koje su slučajno. A to da li je šteta namerna ili slučajna utvrđuju upravnik, majstor i referent. Novac koji se prikupi koristi se samo za reparaciju i sanaciju nameštaja, a ne naplaćuje se ono što se samo potroši ili pokvari, kao što su sijalice, LED lampe i razni servisi. U zadnje vreme šta je urađeno, znači kompletna promjena sobnog osvjetljenja, znači u domu, u TV sali kompletna promjena bravarske stolarije zamenjena sa PVC-om, to je nešto od krupnih radova, a od ovih redovnih, znači svake godine radimo reparaciju kreveta u celom domu i reparaciju stolica. Sad smo uradili reparaciju stolica u A bloku, ove godine trebalo bi da se uradi u B bloku i uradili smo u čitaonici. Studentski parlament je telo kojem studenti mogu da se obrate za bilo kakve žalbe i probleme sa kojima se susreću tokom njihovog stanovanja u studentskim domovima. Prema rečima predsjednika ove ustanove, studenti se konkretno njima nisu žalili. Ono što predsjednik studentskog parlamenta posebno ističe jeste da se pokrenula anketa koja se tiče evaluacije usluga studentskog centra iz ugla studenata kako bi razvili saradnju između ove dve ustanove. Usluge Studentskog centra Beograd prema dosadašnjoj nekoj ocjeni su zadovoljavajuće. Znači, to anketa naravno još uvijek je u toku, preko 900 studenta je do sada popunilo, što je odličan odziv. I svakako imamo već jednu dobru bazu i ja mislim relevantan uzorak da možemo da izvučemo odatle neke dobre informacije. Čak su i studenti doktorskih studija tu anketu popunjavali, što me i to stvarno sa te strane zadovoljava. Svakako sa rezultatima ankete mi ćemo otići u Studentski centar Beograd i razgovarati oko mogućih poboljšanja. To se odnosi i na sam smeštaj, na ishranu u menzi, akomodaciju, prostor. S obzirom na to da se zajednički trošak plaća zbog nemoguće da se utvrdi ko je lično napravio štetu, studenti će morati da se odluče da li će i dalje biti solidarni ili ne. Važno je znati da studenti, ukoliko i dalje budu imali problema ili žalbi na rad studentskog centra ili života u studentskim domovima, prava adresa koju treba da se obrate jeste studentski parlament. Bilo je ovo sve za ovo nedeljno izdanje Javne odbrane. Vidimo se i sledeće nedelje u isto vreme na istom mestu. Prijetno!